Sound check, sound. Sound check. Sound check, sound. 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 Iabeta ing kakatam panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan ay ampang di Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Roger Arceo and family, Chito Carrion, Marwan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nelma Yalong and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin John Maniago, Lourdes Enriquez and family, Liangco Macapagal family, Ralmon and Cela Alfonso, Bong and Jean Galura and family, Alexander Nicdao and family, Rosby De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elise Mercado Pasos, Mrs. Baby Lynn Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Edmond Sampang and family, Alexander Nicdao and family, Marla Carrion, para king kayang birthday, Rolando Vitug and family. Makanyan mo naman iabeta laking kaya katang panalangin, ding special intention di Janet Terrado, Arnel Terrado, Harginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly De Leon, Rudolph Joan Lopeng and family, Angel Bautista, Eduardo Tuason Jr., Palasige and Sagong family, Juanito Palasige, Jade Rally Lopeng, Nicasio Luzong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leyan Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuazon, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Jelica Guanlao and family, Grace Palasige, Al and Lizelle Vitug for kayang good health, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Juan Inigo Emmanuel, Lester James Bartolo. Manalangin mo mo naman po para king malagwang kapaldanan dari Winston Chan, Danilo Batak, Zaina Lorin Hope Matitu, Architect Ted Narciso, Ralmon Alfonso,
Lolita Reyes, Caleb Angelo David, Josephine Alexander, Pedro Trinidad Jr., Julius John Mercado, Adoracion Manalo, Noli Lagamayo, Joshua Salm Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline Garcia, Rodi Muyarngas, Rico Sabado, Melody Cruz Sahel, Noli Lagamayo, Lucian Joven, Joshua Salm Parbo, DJ Punsalan, Reynaldo Macapagal, Gracela Mortel, Jacob Uhico, Roderick Hogaldo, Aldous Mercado, Adoracion Manalo, Caroline Gimotea, Shelo Betito, Yudica Gopez, Ino Soriano. Beta na naman po king kakatang panalangin ding donors, tamo para kimbulan ng September. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03, YMP, Winnie Josephson, Gigi Soto, Fe Atanasio, Florian, Daniel Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Ain Jory Sigua, Eliza Candaza, GCC Furniture, Claudia Soan, Susie and Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press, San Guillermo Paris, Divina Pastora Parish. Para king katamong kapatid miyang ubye, manalangin tamo, para king karelang alangangang kayapan, dari Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondoc, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando Romero, Pasencia Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palasige, Marciano and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dimping Bernanda and Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Chopilo and Pasencia Palasige, Marvin Zablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Concolacion Rivera Yalong, Reverend Father Aristotel de la Cruz, Purita Sapanta Sampang, Escalastico Yalong, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emiliardo Yalong, Ricardo Sr. and Euprosina Leasing, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marik Renzel Taruk, Among Sison, Filemon Maring Katakutan, Enrique Paulino, Federino Agtang Jr., Rosario Mutok, Bienvenido Sr. and Isabella Casto Rivera, Luis Alinio Sr., Roberto Soriano, Ruben Eduardo Rebecca Dairit, Herminia Delute, Carlos De Leon, Honovi Swing Pineda, Stephens Mansbrid, Josefino Juan, Zenaida Juan at ding madlang kaladuak yung purgatorio. Talakad tapo.
Ing lagyo ng ipampo, ning anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng Banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya kan timurin. Pagmasusyan tayong solemnidad ning Birhen de los Remedios, ing kebaitanan ning Birhen, ating Birhen de los Remedios, yang patulunan ning lalawigan Kapampangan at ning Archdiocese ning San Fernando. Yang pang tayo ting misa ting kapasalamatan. Kinging Dios, binyene kay katamoy anting grasya at kayantabe ing Birhen Maria. Sisyantalangin na rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko King in Diyos Diyos sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing migasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king papagtamad kong gawa, king mayak pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapuko kang nuwan na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, kidala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, kingaldoy ti pagmasusyan mit pasalamatan keko, ing pangakoronan ning nuanayindu, ning kakamalkamalan ay anak mo, ing Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, antimong rina at tula, ning lalawigan kapampangan. Ipaniga po mikeko, ing isundumong tutugtug karing pibale-bale ampon balenmi, ing kapaldanan king kaladwat katawan, ban manatili ke kamingan, ing kekang kapayapan. Itiadwan mi king kapamilatan ing ginuming Yesu Kristo ng anak mo, Diyos ang mabibiyan ampon magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Mikeyas. Dapot ika Belen Efrata, ing peka malating dili karing familia ng Huda. Manibat keka, mibait ya itang ipalto kung pamuntok, amiral king Israel. Ding pipumpuna na atataluntunan la penibatan, king mga paunang panahon. Karingaldo ang malambat ng milabas, ulinita inginu painggulutan nala, ang gaking panahon ng mga nakya, itang babaying miraramdam. King panahon na ita, ding makatagan pa karing kalahi na, ang makaugse karing aliwang lugal, miyagum lang pasibayo karing sarilirang kabalen ay Israelita. Potang datang ne, yaing maging pastulat sumeseking kawana, kambening sikanan ning Ginu. Kambening kamalan ning lagyo ning Diyos na, mibiyebyelang panatag ding sakop na, pablasang manibat kanita, iladlad na ing kayupayana, ang gana karing sepo na ning labwad. Ing karatunan dalob ding memalen ning Huda, ya mismo ing maging kapayapan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Magsayaya, inkaladwa ko, paulining dapat nanikino. Magsayaya, inkaladwa ko, paulining dapat nanikino. Ako, Ginu, manalig ko king mapamakalulong lugod mo. King makaligtas mong saup, pamatulan me ing puso ko. Magsayaya, inkaladwa ko, paulining dapat nanikino. Magsayaya, inkaladwa ko, paulining dapat nanikino. Dalitanan king Ginu, ulining kapayapan ako na depatan. Magsayaya, inkaladwa ko, paulining dapat nanikino. Magsayaya, inkaladwa ko, paulining dapat nanikino. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Roma. Kapatad, baluta mo king Diyos makitambayan yo,
karing sablang malugod kayo. Ngeninging sabla papalyaryan ng makakayap, karetang sablang inaus na't pinili, agpangking para sana. Ilaretang pinili na kanita pang minunang panahon, at telagana namang mitulad tune king wangis ning anak na. Ban kanita, ing anak na yung maging pekapangane, karing dakal amika kapatad. Inaus na laretang telagana para kaniti, detang inaus na kiyalang pepabanalan, at emo ing pepabanalan nala, nune dekayana nala naman, king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuan ka, Banala Virhen Maria, mga intulid ka ring sablang kapurian, ibat keka sinlagya ing aldoning ustisya, i Kristong Diyos tamo. Ing ginumanatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Iti metong yang piyakitan karing lagyura, ding pipumpuna ng Yesu Kristo, anak ng David, at palipi ng Abraham. I Abraham ay anak ni Isaac, Isaac ay anak ni Jacob, Jacob ay anak na lari Huda, ang ponding kapatid ng Huda, Huda ay anak na lari Fares at Izara, Itamar, yaing Imara deti, Fares ay anak ni Esrom, Esrom ay anak ni Aram, Aram ay anak ni Aminadab, Aminadab ay anak ni Inaason, Inaason ay anak ni Salmon, Salmon ay anak ni kang Rahab, Iboos, Iboos ay anak ni kang Ruth, Iobed, Iobed ay anak ni Ihese, at Ihese yung tatana ning Aring David. I David ay anak ni Solomon, ketang meging asawa ng Urias. I Solomon ay anak ni Jeroboam. Jeroboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Josaphat. Josaphat ay anak ni Ihoram. Ihoram ay anak ni Iosias. Iosias ay anak ni Ihoatam. Yoatam ay anak ni Iakas, Iakas ay anak ni Ezekias, Ezekias ay anak ni Manases, Manases ay anak ni Amon, Amon ay anak ni Josias, Josias ay anak ni Jeconias, ang ponding kapatid ng Jeconias. Kanita may palyari, ing pangadalarang bihag ding Israelito, karin Babylonia. Kaibat ning pangadalarang bihag karin Babylonia, Jeconias ay anak ni Isalatiel, Isalatiel ay anak ni Isorobabel, Isorobabel ay anak ni Abiud, Abiud ay anak ni Eliakim, Eliakim ay anak ni Azor, Azor ay anak ni Isadok, Isadok ay anak ni Iaquim, Iaquim ay anak ni Eliud, Eliud ay anak ni Eleazar,
Eleazar ay anak ni Imatan. Imatan ay anak ni Jacob. Jacob, yapin ing itatan ng Jose, ay asawa ng Maria. Kang Mariaya, mi bait Iesus, amayayawos Kristo. Ngeni antikeni pangapalyari ing pangabait ng Yesu Kristo. Imaryang imano, makatanguneng makiasawa kang Jose. Dapat bayura ikwang miyabe, lintoy ang milam nana Maria, kingupaya ning banal espiritu. Yose nga asawa no, pablasang tao yang banal, at ene buring misalbag akamarinayan king arapan ding tao, inari na king lubna ing kawanyanan niyamong lihim. Ikwanan ng ayari king lubna ing daptana iti, inyang inganghel ning Ginoo. Pepakit ya kayo king metong kapaninap. At ngano, Jose ay anak ng David, e katatakot tanggap kang Maria, antimong asawa mo. Uling inganak adaralano, king atyana, pengagliya king upaya ning banal espiritu. Ibait ning metong ay anak kalalaki, at ika palagyon meng Jesus, pablasang iyo ing mangabus karing kep kabalen na karing kasalanan da. Iting sablame palyari ban matupad itang sinabi ning ginuking kapamilataning propeta, ing virhen ipangagline at ibait ing metong ay anak kalalaki, at tausandeng Emmanuel, nga nawari ing Diyos makasawot siya busal tamo. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pope Francis po at yung king Papua New Guinea. Iba't siya king Indonesia. Anyang September 3 hanggang 6. 6 to 9 at yung Papua New Guinea. Bukas yata muntaya king Timor-Leste. Kaya ba't na Timor-Leste muntaya Singapore. Yung pekamalwat diling pamaglakbe na. Ausandeng apostolic journey ing kayang pamamunta kareng miyayaliwang bansa. Pang 45th na neng apostolic journey, manibatan niyang miyalaliya anting papa, anyang 2013. Apostolic journey, missionary journey, king Asia at Oceania, at deng temang tutukyano, kasalpantayanan, dialogue, compassion, unity, peace. Lalo na deng miyayaliwalang tribu, ding king Papua New Guinea. Dakalya palang dili lengwahi, ing Papua New Guinea. Miyayaliwalang tribu. Ing Papa, king pamamuntana, kareng miyayaliwang bansa, lalo nang ngini. Di nanong pansin detang atsukeng laylayan, detang mga rayu, detang mga lati, detang balamo eno papansinan ning mabilugayato. At kapamilatanan iti, ing Papa, affirm na, patibayan na, at di nanong inspirasyon, deng bibisitano, king kasalpantayanan. Iya ing mag-confirm king kasalpantayanan da. Pero king pamamisitan na, dakala ring katolikong mititipon. Ban kanita pakikitande, ban kanita siklodlo, ban kanita letratwande. Anyang papuntayak Papua New Guinea king airport na ning Indonesia. Patiret ng staff king airport.
makarayo lang bagyale letratula. Lepitanala, mekeni. At siniklod la tunggal-tunggal. Penyina nong Rosario. Napun naman, anak lang magaral, anak lang street children, anak lamo namang king Papua New Guinea ating disability. Dininan deng regalo ing Papa. Ing maulagang diling hakit ko keng pamamisita, no? Iyapin ing king kayang apostolic journey, lalapit ning lalo ing apong Ginoo. Kareng tao, lakwas na detang makarayo, detang mapapansin. Kaya kayang apostolic journey, ang popaking banwahan tamong pamagselebrasyon king pangakoronan na ning Birhen de los Remedios, Archdiocesan Affiliate. Paga nakakatamo po, kinging kasalpantayanan tamo, kabud individual. Ing kasalpantayanan tamo, ali exclusive kanako mo. Nunay pamamisita na ning Papa, ing koronasyon misa po taking magalang, muntala ring miyayaliwang parokyo, ning diocese, ning archdiocese po taking magalang, banwa ito. Pada ka nakatamo, ing kakatang kasalpantayanan, at inyang maragulay aspetong communal, at universally, budi na pong sabihan. Ing balang metong kakatamong may binyag, talatukin ng ginutamong Yesu Kristo, makatahid tamo. Kareng niyayaliwang talasalpan tayo, mabilog ayato. Tayo po kakalingwan, itang universality na ning kakatamong kasalpantayanan. At oy ni ing titimid na ning pamamasa ngene. Yan naman ing titimid na ning kakatamong kapag masusyan king Birhen de los Remedios. Dimdamye ing makabang listahan ding pipumpunanan ning ginutamong Yesu Kristo. Generations lareta, throughout history, hanggang mibait yung ginutamong Yesu Kristo. Laman mikikilala rin eh. Pero balang katao, balang nilagyo, at inyang kanya-kanyang storya. Storya nining kasalpantayanan king Diyos, storya nining pamanggulot, makasalanan, king apong Ginoo. Dening listahan na rin elangan mayap. Pero inabe no ning apong Ginoo king kayang kwento ning pangabayit na ning ginutamong Yesu Kristo. Nga ng Pope Francis kareng anak king Papua New Guinea napon, o bati kami ating kaming kapansanan, o bat malilyari kay kami ni, ot magdusa kami, nga ng Pope Francis, itamongan magdusa tamo, pero mas kinino, ating nyamang kapansanan o wala, welcome you, King Santa Iglesia. Welcome you, King Santa Iglesia. Makanyan niya, pamisip ingapong Ginoo, dening individual areni, pamilyano ni ngapong Ginoo, at tapat diya ingapong Ginoo, king kayang pamilya. Tapat diya ingapong Ginoo, no paboren ding kayang pamilya. O ining metong napangkabaldugan ning pamamisitan ng Pope Francis kareng miyayaliwang Katoliko, ang popang Muslim countries. Pakilala ni ingapong Ginong tapat nakalakwan para kay katamong kapampangan ing Birhen de los Remedios, ing debosyon king Birhen de los Remedios. May yung pisaya anyang ating social unrest kareng hukbalahap kiti kapampangan magulo. Mi kalat yung debosyon at ngeni
malapad ni, pakilala na ni nga pong Ginoo. Ing kayang katapatan, karing kapampangan, kapamilatanan ning pamamye na kaya katamo, King Birhen de los Remedios. Koronasyon ning katapatan na ning hapong Ginoo. Koronasyon ning pamilyan ng malawakan ning hapong Ginoo. Panalangin tamo, tamo kakawani. Kening pamilyan na ning hapong magkamali tamo. Pero para kay hapong Ginoo, sapat ing bikasala tamo kayo para lakwa na katamo. Lakwas na katamo lingunan at antabayanan. Uli na ning kainan tamo. Ating kakadwang sasabihanan ng Ebanghelyo, yapin ni San Jose, ing kayang kapamintuan, king meto nga paninap, yapakit siya kayong anghel, Jose, katatakot balaws nan may Birhen Maria, ing darala ng anak, lalang nening banal espiritu, maging talapagligtas ring kabalen na, karing kasalanan daw. Yose, meniwalay. King amano na ni nga pong Ginoo. Anyang damdaman ng anghel, meniwalay at memintuyo. King amano na ning anghel, king amano na ning Ginoo kapamilatanan ning anghel. Papakit na ingadwang bage. Yose, ang yampang mekad manamdaman niya, nabalo ing bilyari king Birhen Maria, migtiwalay. King apong Ginong tapat, king amano na. Migtiwalay. Balamo mo po, tinanguyay San Jose, kitang mas maragul ng plano ni apong Ginoo. Itang mas maragula plano nga ito, ni nga pong ginuyapin ning iligtas ni ing balang metong karing lelangana. Buni nang sabihan, neng mag-surrender tamo king nga pong Ginoo, yayabe na katamo kitang maragul ng plano. Neng tatanguta mo king nga pong Ginoo, we become part of something greater than ourselves. At para kang San Jose, itang greater than himself, yapining pangabait na ning ginutamong Yesu Kristo, ating pamangabos na ning ginutamong Yesu Kristo, king meto ketawan. That is greater than San Jose. Neng tatangutamot maminto at magtiwala king apong Ginoo, we become part of something greater than us. Maging instrumento tamongan king pangalaganap ning mayap a balita. Nga na ning Ebanghelyo katlo, ing birheni pangagline at ibaiting meto ngayon nakalalakit ausan deng Emmanuel. Ing Dios makasaw tiya busal tamo. Ing Dios at tapat, king kayang balayan. Ing Dios at tapat, kaya katamo. King balang metong kaya katamo. Ing Dios at tatanggap, maski na may kakasala tamo. Dios yang malapit, kaya katamo. Marayo. Marayo. Itamo pong Pilipino, mailig tamong lalapit king apong Ginoo. Ating Birhen de los Remedios, lilipot siya, king mabilog kapampangan, adwalang larawan, pabanwa, balang mirasan nganding parokya. Pawagayang ing Diyos, malapit siya king balayan na.
Metong iya panabilin ing Birhen Maria, ing Birhen ning Lourdes, lalong-lalo na. Pakiramdaman niya ing amano ng Jesus at tukyan niya. Ing Birhen, lalapit ne ing apong Gino kaya katamo. Ing Papa, larawan ning Diyos ang malapit kareng balayano. Emmanuel, ing Diyos e amarayo, nune at tiyubusal tamo. Paganakaya kapaminatanan ng Birhen Maria, ing malapit ya ing apong Gino kaya katamo. Mamiya yung kapaldanan, pamanulo, pamisan metong, kapamilatan na ng Birhen Maria. Nung yung Diyos lalapit ne kay katamo, etamo po darayo kayo. Nung lakwas tamong lumapit kayo. Ating balang metong kay katamo, pwede nang ilapit ingapong Gino, karing aliwa. So ipanalangin tamo, kaniting misang kapasalamatan ning kebaytanan ning Birhen at ning pamagmasusi tamo king koronasyon ning Birhen de los Remedios king apakyapusan tayo king katapatanan ning Dios. Maging tapat tamo king apong Gino, maging tapat tamo kareng relasyon tamo. Kakadwa kalupan ng San Jose, idawon tayong tiwala tamo king apong Gino. At akit tamo ating mas maragul amalyari kay katamo kapamilatanan ning kapamintuan king apong Gino. At katatawlyan ipanalangin tamong ustong akakit da katamo reng aliwang tao ela sana darayu king apong Gino. Nune ma-inspire lang lakwas lumapit king apong Gino. Talakad tamong eni at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya. Lina lang king banwa ang ponyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upayaning banal na Espiritu, mi bait kang Nuana Mariang Virhen, ni nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinobriyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ipang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabie ang pumeng amate. Sasalpan tayo ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamis sa makding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasobrirang miyering mete, at king bie alanganga. Amen. Ginong Jesus, ing makayamang dili king kekang indong Birhen, yaing kayang kasalpantayanan. Uling meniwalaya, tegulaling ng lubusan ning kayang sarili keko, king kaisipan amano at dapat. At ngaming manalangin keko, Ginu, malyari sa iting gingkasming amano. Ulitan tayo. Ginong Diyos, ing pangabait ning Nuana Virhen Maria, tetakan ning munag, ning pangakabos ni, bustan mong pasalamatan da ka, kaniting makapasubaling kalam, nga tamong manalangin. Ginu, malyari sa iting gingkasming amano. Ing Nuana Virhen Maria, iyaing maulang pagmaragul ning Israel, at ing bukod mong midungisan king kasalanan, ding sabla, idalit da sana ing kapuryan na, nga tamong manalangin. Ginu, malyari sa iting gingkasming amano. Ing Ginong Diyos, kitnuan ne king grasya, banidalane ing anak ning Diyos, king kapamilatan ning upaya ning banal na Espiritu, akilalatala naman sana, ring bendisyon espiritual, apigkalam na kaya katamo ning Joseph pa, kang Kristo karing makabanuang lugal, nga tamong manalangin. Ginu, malyari sa iting gingkasming amano. Isabel, inaos ni Maria, nuwan ka karing sablang babay, uli ning bunga ning atyan na,
apakapyusan tayo sana i Maria, king pamakiramdam king amano ning Diyos, at king pamanupad kaniti, nga tamong manalangin. Ginumalyari sa itingging kasming amano. Ingnuan na Virhen Maria, iyaing tala ning bayong pamipahayag king maya pa balita. So panakatamo sanang munye masalang pamamipa tutu, king pamipasamentong pamanyuyo, at lugod king pakalulu, baning tula ning maya pabalita, mirasya karing sikoti ning yato, nga tamong manalangin. Ginumalyari sa itingging kasming amano. Ginong Yesusing Birhen Maria binyena ing kayang sarili, ating sablang at kayo, ban sumuyo keka king alang kupas akatapatan. Ibiyemo sa ke kaming grasyang maniwala keko, akasing tatagning depatano, ban sumuyo ke at lugod keko at karing paraming tao, antimoing depatano ke kabaning bieno. Ika mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos,
ipang mayupayang tutu. Tagapanesana ng Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapurit ang puan kaligayan ng lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, iti sanang ayin ayayam pang mikeka, sa upa na kaming manatili king grasya mo, at iligtas king sablang dewakan, alang-alang karing panalangin ng Virgen de los Remedios, ing kanunwana na indu at tula ning kapampangan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kaya ka timurin, yat nayo ring puso yu, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ating parangalan at ibulalag daka, kaniting ka fiesta ning Nuana Maria kapilan man Virgen. Uling pengaglini ing bugtong ay anak mo, kingupaya ning banal espiritu, at samantalang eme bawas alinang ing pangavirhen no, beit ne ketikinyato ing sulong alanganga Yesu Kristong ginumi. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banal o ipa, ikayng sibul ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo antimong titipang ambon kareting ayin, ban pabanalan Allah, at para kay kami gawa na lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po kanitang benging mi panganyaya yo, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena king pamaylas sampon kamataya no, kinuha na yung tinape, pepasalamatan lakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang ne karing disipulo na ngano, kuha niya iti, ikayungan at kananye. Uling iti, iyong katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't mingapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan, lakat pinuri, dinwang na yung kalis, karing disipulo na ngano, kuha niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, yung daya ning bayo, ampon alangangang tipan, ami bubu para kaya kayo, ampon para karing sablang tao,
ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inihangin ni kaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng pon pangasubli ng mebye, darawon mi kaiting tinapian ng bie, ang pon ing kalis ng kaligtasan, layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keko. Ikaming ansalang misulusulok ing katawan ng pon daya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing papa mi, at Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanaya ning pangasubling mi, idalamula at ting sablang mayango na biye. King pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngan karapat dapat magkamit king biye langanga. Ban kanluan kambening nuan na Virgen Maria, induning Dios, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuan apostol, at kambeding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ang pon kayo, kagum ning banal espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ko o Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. King mit mong kapanaligan at lugod king ipa, manalangin tamo kayo, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng puan pagsadyan mi, ing panyatang ng mit mong ligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kaya kayong kayarian nating kayupayan, ang puning ligaya, manggaman king alangango. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, nune ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, at pamayapan mi ang pon bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Bakit tamong ining mikakami atong tamo king kapayapan? Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkyas mi ay amano mo, kumayap na ako. Sa kekengin du, ampunan mo
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, pasalamatan dako, king kabanal-banalan na sakramento, akaibat mi pamong pisulusuluan. Ibuga na sana kaya kami ing katapatan keko, at alang-alang king panalangin ng Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, apaligayan dako king BME Aldo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. pangadyantayang ngeni ing oratio imperata para king kapayapan. Itamungan, O Diyos, ipaming at siyabanwa, ginuming kapayapan at katuliran, makapakumbaba kaming lalapit harapan mo, kaniting panawuning misusubing kagut-gutan, king pisasabyan politika ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing mga labas sa panahon, kaya panatilian mo yung kasalpantayanan mi keko, anting metong abansa. Yung kasalpantayanan mi king ganaka at kaya panmulog, yang mga abus alang kasasagkulan kaya kami, karing mikakarakala-kalamidad, apepasari ning ketubuan, antimurin karing sagkul agewa ming tao, kaya kaba ning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gyera, pakiramdaman mo laring panigapumi, ngening daralong kami keka, pakaluluan mo kami, O Ginoo, anguwan mo kami, iba't karing pwersa ning dewakan, amitatake, king karokan, karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, elatao ring kalaban tamo, no ne espiritu lang pamuntok, ilaring atsuking kayo pa yan, at ding talapanibalan ning karalumduman, amagari king yatong iti, ding spiritual kawal ning dewakan king mabilog ayato. Ipanalangin nila ring pamuntok ming mi panibalan gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keko, pati na yung paing tungulan mi, layon maniga po king pamamatawad at pakalulo mo, karing pinandit apaulin ning takot at suspetsa mi, midungisan ning panlalawe mi, at meging dala ning eustong pamangampi at pamikasama, karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampu keka, O Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo, nung nuka rin ing pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod, nung nuka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad, nung nuka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan, nung nuka rin ing kasiranlub, ing kapanayan, nung nuka rin ing karalumduman, ing sala, nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula. Itiyaduan mi, king kapamilatan ing ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo, king kami atunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga, Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ning Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Fernando, Ipanalangin mo kami. luklukay po saguli. Ing pong report ning para king bulanan ning Agosto, dakal pong salamat karing donors o donations in kind para king bulan ning Agosto, ing kaya katamong laro, apamye karing dadalo keni, pamangan sampaga, pamangan at bukstan. Dakal pong salamat. Yung kakatamong financial report, parking bulan ng Agosto, iwad ka ring intentions, collection at saka donations, in total na 250,174. Then donors, walk-in donors, or walk-in donations, o ining listahan da, ating amount abinyeda po. In total the 43,100 pesos. Yung kakatamong gastos, king pabulan,
in total na 162,861.46. In summary, in linup minus linual equals 87,312.44 divided by 2 para kayong rector's share ang popang Shrine Fund share. Yung kakatamong Shrine Fund, nung idagdag tayo, itang balance yan yung July, in total na 383,000 minus yung kakatamong RQS sa bibigay king Archdiocese para king bulanan ng August. So yung kakatamong pera, 381,483.90. Dakal pong salamat karing kaya kayong sao. Yung kakatamong water station so far, in sales na 50,000, 990 minus around 15,000 in operational expenses, kaya pamamayad tamong bote, equals 39,694. Itang 4,000, manibatan niyang August 25, may gabit ko pong danumketa, may gabit ko pong note para kanyang Corporal Works of Mercy. Mamayad kayo mo pong apulong pesos. O neng aliwa, may gitapulong pesos, ing babaldugda. Anya pinating 4,096 excess receipt ka rin. Huling nila pwedeng kumang sukli. Yan po. So yung total na rin kaya namong pondo keng water station, 39,790, pero tintamong pang babayaran at 302,000 para king pangatalakad na ning water station tamo kitang arap. Last week may distribute ko pong envelope na po. Dinalan na rin may distribute envelope para king Birhen de los Remedios. 98 na rin ni balik. O ining listahan da ring may dinan envelope o kinangong envelope yung number na ning envelope da yung lagyo ning minye number ning envelope ating amount na binyedo para king Birhen de los Remedios kapag masosyal. So i-scroll ko niya mo kung mabilis nung akit yung lagyuyo at mali yung lagyuyo kaya mali yung amount pag-correct niya mo po taking office. 39, 45, 62. In total na po 29,405. Dakan pong salamat kaya kayo nga po. Mimisip po ngayon mag-distribute na ako muwatang envelope. Balang misa eh. Po. Biro mo po. Katataulian, may dagdagan na rin kaya katamong devotional articles. Nagdagdag ko pong holy water kasi balada itang bottled water ay inuman holy water. So, librila po reni at kitang lalam na ning label na ning holy water, pwede yung pa-refill. Po, potang may gisan na itang holy water, munta kayo muking office, i-refill ya pa siya may gisan niya. Itang bottled water for sale yan. Po, pa siya may gisan alang refill. Sali na kayong bayo. Po, iti po, mital lakadjing water station tamo para keng Corporal Works of Mercy na ning shrine at para kareng pilgrims, kareng devotos apupunta keni. So, kaya po pamisaling ilako keng luwan. Po, intended ya para kareng magbisita keni. Datang bisang, datang malisangan. Yu po inuman masyado itang holy water. Pangaskusyon na mo. Pwede yung ibulsa ito. Kung magtipid kayong holy water, uling pwede namang refill. Alay ang bayad ito. Siklod kayo pong yan para king panalangin king Birhening Lourdes. Panalangin king Birhening Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan,
induning pakalulu kapadanan ding masakit, santungan ding makasalanan, tala pamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kana akong kailangan, yung kana akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepagit kaking groto ka rin, Lourdes, kaya tula may gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamaminatan mong indo, o hindong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sahok mo, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan, ban misa ni Eldo makapakirake ko king kaya kang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip ang tibanwa. Inka kanan mi king Aldoldo, ibe mo kaya kami king Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ing sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaul kin tukso no na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang gunong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babayat nun niya panamaling bungaling at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Ino ng Diyos, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan, ngayon ang pon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Antimoy sa Diyara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanganga. Amen. ingin manatili kay kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ibating anak ating banal na Espiritu, Amen. ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.